Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule March ni kwa sang ni som ni parukania kan thu thar ngai thak tur te hi March ni riat zanlaya kan lak khom ani US le Israelin Iran an be na chu aturu chau ta hle maya Iran sipai mun pui poi mo zong deu tho Israel le US yan an chu cheto a tin Iran hian an hruai tu thar po an thlang fel to a ma se US le Israel hian an target le sadon ti an hria ta wang le an lo vaulok to wangin an la puangam lo ni in an hria a tuna hian Iran hian nizan lama an lo soilok to a an president chuan Middle East rang ta chu US in Iran be na munata na amang lawani chuan kan be to lawang tin thu pha ten choya ma se ziom chuang lawa an be chun zom le thowa chung ani awang chuan Middle East ram te point Iran hi an be veta an be iron chodon te po a ang ta viau maya tin US President Donald Trump pa chuan in do long lian te a chop mai le a tin Iran ram chunga hian sipai tirlu te po a soi ta thut maya Iran sarkar hi chu nuai chiat ngai an tumru hle ni thuthar kan muang ang te kan ngai thau lenga an soi fo thin angen kan thuthar lak khom te hi website pakhat ringot atanga kan lak chua ani lo thina wangin ain ang hi a zeu lo theilawa milo thathiam turin kan han ngen masale chewni Iran chu US le Israel mai ni lovin Arab ram te pon an beita a US le Israel ringot po an ne lo te lu nen Iran hian an thil tum ber pakhat chu a hlo tling lo ti a chiang to a US le Israelin an be chuan Middle East a US base te be let khachu an tum sa ni ma se Middle East rama US base mai ni lo an mun poimo thlenga an be hi Iran hian US le Israel te hi Middle East a Arab ram te hian an huat pha be saina lian tak an nei ni in mithiam te chuan an ngaya ma se an rin angin thil lakal ta silawa US le Israel lama an tang ta hlau sia Iran thil tum chu atlol chiang hle ni zitop ni akhan be puina satak kan thak le a hei hi Iran be to na chuan anat saber alani hiala kan news masalama kan lo ta lan nual to kha Iran president chuan Arab ram an be chu ngai dam dilin an be to don lo thuwa soya ma se an be zui le ta thowa hei hian Arab ram te atithin ur hle a be let ve an tum ta ni US president Donald Trump chuan in rin ni khan Iran chu masataka be an ni don ti in avaunon le a Iran president Masoud Pezeshkianan an ram than omte be an chol san ri tur thu a soi chu Trump pa hian a muchit hle ni Trump chuan thu chu siamin Iran chu rem mun ang maya sop an ni atia Iranin an than omte laka ngai dam adil le be an chol san thu an puang hi US le Israel te be na satwanga an tlom wang chawani ti asoyani Trump chuan Iran chu Middle East a tlom chiang ber the loser of the Middle East ti in nasoya man deva be an tum ngai lo mun le group te po tuna chuan ti boral vek le an thina turin ruang man na siam ani to thuwa soi bokani Iran president Masoud Pezeshkian chuan an ram temporary leadership council chuan an ram than omte be chol san ri an ram ti in rin ni khana puanga e be na hi an ram chunga tanga Iran be an ni to lo phot chuan an chun zom to ri lawang ti asoyani Iran ai o in keima ngei po in kan ram than om Iranin alo be to ram te hna ngai dam ka dilani tin Pezeshkian chuan asoya he ngai dam dil na thu chua a chua nu lokhian Qatar Defense Ministry chuan an ram lama missile lo thok chu an sipai ten an lo ka thak thuwa soyani CNN report in atar lan dan chuan kar masalam khan Iran tactical bomber pani Sukhoi 24 chu Qatar US sipai omna alode airbase le gas siam na mun ras la fan bai turin minute tlem te chau ala om tia Qatar thona ten an lo kap thatoni kha zirtop ni khan Pezeshkian chuan ram chen khaten Indona titopa ceasefire siam tura ma an lak thuwa soya kan ram za omna le thunai na humhim tur hian kan zam lo in rem na tura in biak na chu Indo Bhutan tu Iran mi pui musit tu telama hian kalpui jok turani ati Pezeshkian hian
malaturam te ming hi asoi lang lova ma se President Trump chuan Iran hian ingrem na hi an deal mek ni in asoya chuti rualin atlai to ma tin alo changa United Arab Emirates UAE chuan he indona achua nuwa avoi khatna tan Iran ram chung a beive ta boka Ynet le report dang te tarlan danin he thil thleng hi Middle East din mun thak tu game changer lian tak ani theidon ani UAE hian Irana tui thiang hlim siam na mun abituma Israel official te soidanin hei hi Iran sarkar nena signal petur liawa nei ani Iranin Gulf ram te drone le missile manga abei achun zom zelani chuan UAE hi Israel le US tangrual Koaliasona hian sipai chakna mangin atel ve to donani ti lantir na ni ebe na hi abutran na anin rol na tlem te chau lani ma se a zero athuk le mani loka Iranin UAE le ramdang te abe na khan anin kar agreement ati chiat to awangin UAE hian mani inven na self defense atana ma alak angai ta ani UAE hi apram accord ram mani angin Israel nena an tho ho na anget le ti atar langa Iranin regional stability ati buaisel chuan UAE sipai ta chu anron chuak ve to donani Iran hian nimin le voin khan Gulf ram rang te abeina sa le a chumi thungrul nan UAE hian abei ve ta ni UAE a drone phelta awangin mi pakhat athia Bahraina University le tui ti thiang himna desalination plan an beyani Iranin Gulf ram rang te Saudi Arabia UAE Qatar Kuwait Bahrain le Oman abeya wangin hebial boruak hi achhezual le UAE President Thurwal Pui Anwar Gargas chuan Iranin ram rang te inkara gentleman agreement chu abo chia ti asoya Gulf ram te chu Iran beinan man phal ani lovanga Iranin Gulf ram te abei bik lovang ti ani ma se Iran chuan nimin le ni zan khan he agreement hi bo chia in ram zong Saudi Arabia atanga Oman thlengin ballistic missile le drone mangin abei tawak kani Hezbollah thop tu chanchin bu Al Akbar chuan Iran hian chan pathum wanga beyani ti atar langa Gulf ruai tu ten US President Donald Trump annora indona hi anti top be saya Gulf ram te hi Iranin bay annia Gulf ram te chu hlauna lu antum boka Trump anena an tho hona ti chiat nan te US tanpui turama piang chu an him don lo ti hriat tir nan te an bay ni in an soyani UAE chuan terana an embassy an khar ngala an inzom na po anti top thut thei ti an soyani Qatar chuan sipai mangin thungrul na an nei to Saudi Arabia Aramco oil lak chuana po beyania Crown Prince MBS yan athuaina nuaya fiana lian tak ma chon mekani Oman po mediator remna palai ni ma se Iran hian azu abik lova abei ve thowani Gulf ram te hian Iran nen in rem na siamin sang ni som ni patni le sang ni som ni pathuma anin zom na siam that antuma ma se he policy hi a hlo chamta a Iran chu rin tlak ani lo zia an khethar le ta ni Russia le China ten ven himna tak an pek thei lo wangin Gulf ram te hian United States an rin chan le zualangai dona Israel chu ram dang be tu aggressor anga lanchang nei ba se Iran abe hlotlin viau chuan Gulf ram te tan veng him tu protector le tho pui tlaka an ngai le thuai mai thei ni in mithiam te chuan an ngai ani March niriata Reuters chuan Kuwait Interior Ministry officer pahnih thina chungchanga riat sual aumpal thu tar langin thu dik zok aron tar langa fire officer kang thel tu nia an tar lan kha Reuters chuan Interior Ministry officer te zok an ni thu aron nem ngeta a heng officer pahnih hi an na an tholai nan thia engtin chi ange an thi tiero Kuwait sarkar chuan ala tar lang lo tun naya US le Israelin Iran an be nuwa Iran chuan Gulf ram te aron be vele meka Kuwait po hian Iran atanga local drone le missile tam tak alo dang to a Iran be na wanga thi ni nge yarin anni Iran hruai tu sang ber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thi nuwa
ai o tur thlang tu pol Assembly of Experts chuan huai tu thar tur chu an thlang felta ti an soya a mingero officialin an lapuang lova ma se lungrual takin an pom tlang to ti an soi Israel sipai IDF chuan kaminia ai o tu piang chu kan bitum kan target zel don ani tin vau khan na an nei ngala Iran IRGC hian voin khan Tel Aviv le Beersheba khopui te bein missile an kap chuaka Jordana US base po an bitum telbok Kuwait International Airport oil da khom na fuel tank chu Iran drone in abeya chuta chuan kang me na satak ka chuaka ni Bahraina tui thiang hlim siam na chu Iran in na beya a chena sale Indona hi nikwana ani to a Irana mi sang khat zani som thum chuang an thi to ni khiatani Lebanona mi zani chuang an thi to a Israela hiam mi sang khat zakko chuang dam do ina lu puyan ni to sipai le mi pui thi tarlan ero an latlem le US sipai paruk an thi to bokani soito angin Kuwaita Interior Ministry officer pani Lieutenant Colonel Abdullah Imad Al-Sara le Major Fahad Abdulaziz Al-Mujammad kha border security na an tholai nan thia US President Donald Trump chuan Iran huai tu telaka in rem na nei atum lo thu asoya an tlom ma chu an beisel don ti asoya ni US sipai po Iran ram chunga an lut mai thei ti ina vau bokani Israel chuan in do thona somriat chuang mangin be puya thak le a terana in be na voi som ni pariat na an kalpui meka Iran missile te point Israel chimlam le khopui lian an bituma UAE chuan missile som paruk som pasari vel alaukat thani inrin ne zana tang khan Israel sipai te hian Iran be na hi anti zau zuala teran naya an oil ta khom na poimo tak tak te an kap chia a heti lai hian Bahrain chuan Iran lamin an ram tuiti thiang hlimna an ron be thu an soi ve thung ram rang ranga mun poimo infrastructure be na azau zelti achiang leni Israeli thona te hian teran khopui chevela oil da khom na mun nga la yan kapa hei hian khopui chunga black rain ruwa dum oil ne na inpol asur tir hialani hebe na hian oil company na thok pali an thi thu fiatani bok Iran drone in Bahraina tuiti thiang himna aron beya wangin mun then khat achia a mi pathumin hiaman tuarani Bahrain Ministry of Interior chuan Iran hian civilian mi puinol pui mun poimo te aron be top mai ni in asoya Iran le Israel US te hian ram rang ranga thil poimo oil gas le tuiti thiang hlimna mun ang chi te anin target ton meka hei hian ram tam taka harsat na thlen meka ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an be na hi an chun som zel don ti le Iran huai tu te chu ngil nei na tel mi alavin an be zel don ti asoya ni Reuters sina tarlan danin US President Donald Trump chuan Iran sarkar ne na inrem na nei atum lo thu Air Force One atangin asoya Trump chuan he indo na hi Iran sipai le an huai tu zong zong an thi phot lo chuan atop don lo ni in na soi atopa chuan kan tlome ti tu tur po hi tu ma an dam lo mai angem ka hello ti in na soi hialani Iran President in ngai dam adil na kha Trump chuan tlom na angin anga yani Iran President chuan athen omram te chu US le Israelin an be na tel lo turin na nge na an tel lo ani chuan Iranin an ram abe to lo tur thu asoi bokani kha hei hi Iran sipai revolutionary guard le huai tu hardliner te chuan he athu soi hi mido izep thil ti angin an chala social media na sat takin an soi selani Iran chuan US sipai omnaram rang abe chun som zel thova Iran Revolutionary Guard IRGC chuan UAE US Air Base Al Dhafra chu drone in abe thuan soya Bahraina US mun puite po an bitum bok Kuwait International Airport oil anda khom na chu Iran drone in abeya chiat na thleng nualani Iraq khopui Baghdad US Embassy chu rocket manga be ania Iraq Prime Minister in atitu te song chuak turin thuwa penghalani Israel chuan Lebanon operation na kalpuina sahle a Beirut simlam munpui te chu Israel in abeina sahle
in tam tak chu vai vuta achang to ni tho tan nia tang khan Lebanon mi zani som huwa pali chuang an thi to nia riata ni manlai chuan US defense ruai tu te entirnan James Forrestal Khan Israel hi an du lo hle a Israel chu US ta na phurit anga an ngai thin ma se tu na chuan eng thu thlung ma omlo ma se mel ma ma ram pahni sipai te hi thatakin an thok kho ta ni kumsang ni som ni pakhat khan Israel chu US European Command EUCOM atangin CENTCOM Middle East bial enkol tu nuaya sonania hei hi thil thleng poi bo berani hei hian Arab ram tele Israel chu US thunei na nuaya ada khoma Iran atanga drone le missile local te lodan intercept nan ram rang te tho ho na kong nga hongani America chuan Israel hi hetiang chan rang wang hiana mamo ta hle boka intelligence sharing firfiak be na konga Israel hian thuru khriat na intelligence lutak tak US apethin technology lama missile dan cha na thiam na Iron Dome aro le thil dang te hi Israel atanga US in an hlok pui em ani Israel chuan America sipai tanun na thap turin angen ngai lova ral thuam le manrua chawadir thin kumsang ni som ni panga a Iran nuclear facility beina operation midnight hamara khan ram pani tho ho na chakzia an lo tar lang to a tuna epic fury hian chu aron chun som le ni Kiryat Gat muna hian civil military coordination center CMCC hial dinania hei hi US le Israel sipai inzom na thuk zia lantir tu ani soito angin in rin lizana Israel sipai IDF chuan Iran khopui teran naya oil song bol na le lak chuan mun poimo tak te abe thu hian nem heta hebe na hi Iranin Haifa a oil thitfim na oil refinery abe iwanga chan let na ni Israel sipai chuan he oil thitfim na mun an be hi Iran sipai man ro siam na le an chakna military industrial complex nen ain som tlatani ti an soya hei hi economy ti chiat na ni lovin sipai thil military nature ani thuan soi war hle oil mun tam tak hi Iran sipai pol chak ber Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te thunun na hnuaya omania chanchin buten antar landanin mun som thum vela be na hi thleng me kani hei hi Israelin Iran abe na malak na tharania ma deuh khan air defense te ballistic missile tele Iran fuai tulian te an lo be to a tuna chuan an energy nar an be ta ni hebe na hian Iran sipai chakna ati che theidon le a oil hi sipai thlo na le motor tlan vel nan apoi mo awangin hebe na hian Iran sipai malak na ati thuan op theidon ani teran khopui che vela oil mun pui som thung vel be ania he oil mun hi Iran sipai pol IRGC te thunun na hnuaya omvek nin Israel F-35I adir fighter jet 10 teran boruak thununin oil mun pui le sipai ral thuam siam na military industrial complex te hin kapani heng beinan hian F-35I Lightning II stealth fighter Rampage supersonic missile le bunker buster bomb US B-52 bomber 10 Operation Epic Fury nuaya teran nai taka anron thop bokani voin chamalam march niriat sang hi som ni paruk zinga tang khan Iran chuan thungrul na na satak an nei ve ngala Israel khopui rang abik takin Haifa le ache vel Haifa oil refinery chu an bitum berani Iran chuan ballistic missile le drone tam tak arwalin naron kap chuaka pata chu hypersonic missile sahit 136 kamikaze drone te anron kap chuaka Hezbollah ten Lebanon atangin rocket anron kap bok Israel Aero 3 le Iron Dome 10 an lo dang na sa hle a ma se Haifa chevela missile ke them fragment atlak nema wangin ala lau thon omreng ni in an soi indona ala kalme ka wangin thi le hliam za chi riat ala harsa a report masabera chuan Iran lama sipai le technician som ni atanga som ngai in kar an thi to ni riat ania abik takin oil mun le ral thuam siam na huna thok ten ni Hezbollah ruai tu le IRGC ruai tu thi anom nual ni an soibok
Israel lama ni zana tanga vo in jing thleng khan liam soma tanga som panga vel report ania haifa chevela missile ke them tla wanga hliam an ni thi hi tarlan an lo omlo sel tarlama anom tat wangin an him viau ni in an soi Lebanona mi pathum velan thia West Bank ka po Israel sipai malak na mi pathum man thi boka pakhat chu thocham wanga thi ani US President Donald Trump chuan Israel chu total support apeni USS George H.W. Bush CVN-77 aircraft carrier lian tak chu Mediterranean tir ania USS Fort le USS Lincoln tenen Iran an hual mek ani Israel sipai chuan Iran sipai te chakna munpui Isfahan khopui bein an thlo theina hlui ma se lahman tlak F-14 fighter jet le an air defense munpui ten kap chiani Isfahan a hian thlona cholna munpui airport beania he mun hi Israelin mang dewa Irana missile la tak Gadar class ballistic missile alo ti chiat to na mun khani Israel chuan nimin le voina khan Iran ram chunga target zali chuanga beya chumi zinga chuan Iran thlo theina poimo tak F-14 jet tam tak le radar system te telani he thlona F-14 Tomcat hi America siamania kumsang khajakwa somsari paruk khan Iran sa khan somsari pakwa anleya kumsang khajakwa somsari pakwa revolution nu khan tun sarkar hian an man chun zomtani khovela Iran chau hi he thlo theina lamang tu ram om chun an ni nge ani tuna chuan Iran hi ral thuam lama an pan to viavin arin oma achan chu anin do longte US le Israel hian an ka chiat sakna satoa indo thlona lampanga chuan indo ma atang to khan an turu vaklo hrim hrima thlona changkang kan han tiang chi tun lai ang chi hi chu nei po an nei lo hrim hrima chu tiang ani awang chuan an insorbing na ber chu missile le drone te ania missile an nei that zia te drone an nei changkang zia te chu soingai lovin kan threvek ma se heng an missile ka chuana mun rang te hi an ka chiat sak na satoa tuna hian drone hi engzat ngen la neya missile engzat nge an la nei ti hi chiang taka hriat ni lo ma se ama ang khachuan an nga to lo ti a hriat ba ka an sipai te ber hi anin biak po na an ti chiat sak vek to ba ka an commander poimo tak te an thitam to a an command center te ti chiat sak an ni vek to awangin an che hlei thei to lo ani ber mai soitak ang khan Iran F-14 fighter jet te hi America ina siamania he thlo theina hi a thlo laya a tha wings khep danglam thei khovel thlo theina tlem te zinga pakhatani F-14 hian hlatak mel za chuanga tanga mel ma thlo theina paruk arwala be theina AIM-54 Phoenix missile la phur theya he wang hian Israel thona te tan la tak an la ni ve reng thawani America chuan kumsang ni paruk khan he thlo theina hi alo chol tir dai to a ma se Iran chuan an ma ni thiam na mangin tun in do na thleng hian an la enkol zui ve tareng ani Isfahan hi Iran tan chuan an mun lai li le poimo ber pakhatania Israelin abitung chan po heng wang hi ni missile mun pui Isfahan chevela hian Gadar class ballistic missile le an ral thuam siam na mun pui tam taka oma tin Isfahan hi Iran nuclear program mun pui pakhat tani boka Israel tan chuan beilo thailo wani Israelin F-14 na beirwal khan Isfahana Iran radar le S-300 air defense system te po akap chia a hei hian Israel thona dang te tan Iran ram chunga zalen taka an chet theina kong a hongani expert ten an soidanin Isfahana chiat na satta wang hian Iran chuan hetiang hian a thungrul ve an ring proxy war Hezbollah le Houthis firfiak te mangin Israel ram ri le tuipui Red Sea lama beipui an thak thei hypersonic missile voin lama an man to ang khan Isfahan laka an phubalak nan kata hypersonic missile mangin Tel Aviv le Haifa Israel mun poimo te an ron be zui theiani anti Israel sipai thupuang tu chuan nimin le voina aringot target zali chuang an be ti asoya hei hian Iran sipai chakna a chuzoi na sa hle to ani Iranian voina an be Kuwait hi
US sipai mun poimo ani awangin Iran hian apitum na sa le a mani lok khan Iran missile awangin helaya hian US sipai paruk ngot an lo thito bokani Bahrain po Iran drone be na wang hian Muharrak Khopui University le tui ti thiang hlim na hun water desalination plant achia a mi pathum man liamani Bahrain sarkar chuan mi poita chu anram be na thalak le video te social media a ti chuak lo turin na khila an ti chuak ani chuan mel matan puina anga an ngai don ani inrin nia khan Dubai a Iran drone an ka chiat athem noi chuan lir thei adela akhal tu Pakistan mi pakhat athiani Dubai Marina a insang tak te po a chenwal bok Saudi Arabia chuan sarkar top chung khan Iran drone pakuangot an kap thla a pakhat phei chu an khopui Riyadh aron nai man hle a Saudi sipai ten in ring hle ni Iran huai tu te zinga Gulf ram te be chun zom dan chung changa ngai tan ain ang lo hle a kan soi to ang khan President Pezeshkian chuan Iran chuan an then omram te be hi an chun zom lo tur thu a soi pota an ma ni ramatanga be na a chuak lawani chuan atia ma se US President Trump chuan Iran chu an then om te laka an tom tia a soi chiat zuya wangin Pezeshkian hian kan then om te nen kan in rem lo ni lovin be na kan to chuan kan be let lo thei lawani tin a soi le ni Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu chiat lampanin an hiam tiala an sarkar regime tluk chiat chu thil kheng lo thei lo ani to tian report ani Israel le US in sarkar khat chu ngot Iran command center te an be nuwa IRGC chuan thutuk na siam tu huai tu poimo tam tak an chan to a IRGC ho tu berle field commander tam tak an thi to awangin anin biak po na communication le anin rem khom na abuai na sa le report masabera chuan IRGC member zariat chuang an thi to ania khiatani sipai officer pakhat chuan sipai ta chu an chau to hle thu le an mun pui ta ti chiat ani to awangin in nei lo ang main khopui chunga an wa quality asoi regime tan chuan rampon lambe na ain ram chung mi pui te hel na chu a la om to zoka Kurdish nam rang helpo rang te chuan mun rang ma an la meka Kurdish ka thi Iran sarkar tluk chiat na tur man ra poimo tak ani theiti Emily Bloat Pentagon expert chuan a soyani mi pui te chuan women life freedom manifesto zulzuya Iranian Republic din tumin ma an la meka hei hi uprising ral thuam dena helna a chuak thuai don dia khiatani IRGC hian sipai tam tak an neya ma se an ral thuam le sipai hi an ral meka IRGC a hian active sipai nuai ni singa an oma an command center a cheto a an thuai tu an chan na sa to boka reserve force nuai nga an neya ma se kai thuai tu mumal nei lovin an tal buai meka basis repression force nuai khatle singa chuang an neya ma se mi puine na anin lai chin na chemeka thop tu an nei mumal to lovani sipai hi an vain personnel nuai kwavel nei angangai ni ma se organization breakdown atheng me kani IRGC sipai ta chuan an himna tan damdoi in le skula te an biru meka hei hi Hamas playbook anti mai Hamas thil chin dan thin an lak chonani mi pui ta chu inven na tan pho a man antuma ma se Israel le US in le nuai mun le anin pen na an make safe cover stadium te thlengin an be to ni Israel le US be pui thak an hlau awangin IRGC chuan an ral thuam le sipai huai tu te chu vantlang muna an son na sa le IRGC chuan an sipai te chu damdo in le naupang school chunga an thukrumeka minap khua naupang school Sajare Taibe Primary School bula IRGC ral thuam da khom nan siama hei hi air strike an be tel palawangin naupang le zirtir tu za somruk chuang zet an thi ti report ani vantlang mun stadium te mall te le Tehran industrial area ate ral thuam an thukrukwal meka Israel sipai ta chuan intelligence felfai tak mangin heng mun hi an be chun som zela
ma se mi puinol puitan van duaina athen na sa hle Iran ram chunga hian sarkar tluk chiat regime change beiseina asang to hle a Kurdish coalition CPFIK Kurdish helpo rang te chu anin hlom khom to a an sipai te chu Iran ram chung thuk taka an lut to a local governance committee tual chung sarkar tin turin mi puite an fui me kani Iran sa fapa Reza Pahlavi chu transitional government sarkar thar din ma a Iran en kol lailok tu turin in pu achana anei meka mi puite chu zalen na sual turle sarkar thak turin na kowani Isfahan le Tehran khopui tam tak chu mi puite thunun na hnuaya a omtran to a basis sipai tam tak te chu an chau to awangin an mun puite an kalsan mekani voin thleng hian Israel chuan be na lian tham tak ala kalpui renga operation trana nia tangin Israel chuan Iran mun ranga be na voi sang thum le zali chuanga kalpui to a Iranin missile an siam chuana mun pui berber parchin le charut te chu nizan le voin jing khan an be le vekani Iran conflict ni kuana Freddy Vel siama ziak ngai thak chun zamang Iran conflict chu ani kuana aloni ta der mai fiat chian har Iran hian missile drone engzat nge alada thathriat ani lo an tuarna hi nasato tak chuni an tumber chu ne na chan nilovin dam khochwa ani ber a soilampo an theile chu ni hi ein do na thu thar le akai noi clear le ila pakhat na tundin huna US Israel thop tu te chu Ukraine Germany Australia Canada UK le France te an ni Iran lama China Russia Brazil Norway le North Korea te an tang thung ral thuam nen Indona an tel nilovin khovel riata an thlop le thlop lo thu wang te an ni Israel chuan Iranian ho oil facilities te po abei telta kan riatangin Iran hian oil based economy anaya Hezbollah Houthis le adang te po Iranian oil thal na manzar zo tu te vek kan ni Israeli media wala tarlan danin Iranian oil tank somthum le oil depot tam tak Israel hian ati chiani Iran chuan an oil facilities bei ania wang hian thil hlaum Tehran boruak a achuak ni na puang boruak thalo achuak anti na ni mele Tehran chu akang alua mai khudum zetin atuam luk mai First News Agency tarlan danin IRGC chuan tharukvel chu Israel le US tangrual hi anin do pui thei tian puang IDF chuan Isfahan airport an bei thule F-14 Tomcat fighter tam tak anti chiat thuan puang ve bok Al Jazeera le First News Agency te chuan Iranian Assembly of Experts Supreme Leader thar an than fel to thule a mingero puan ani lo thuan tar lang IDF chuan Supreme Leader tharapiang an bitum tur thuan puanga Supreme Leader ni achak umlo lai tak ani ome Indonesia sarkar in thu chua siamin State of Hormuz UAE flag tar long ka pil ani awangin Indonesian mi pathum man bowati Iranian Red Crescent Society IRCS chuan Irana chen na in le dor building sangkwa zaruk somruk pakwa vel chu ti chiat vek ani to ante Nazafabat khopui chu Israel le US in misailin an beirona mi somni chuang thin somwa chuang in hiam an tuar Lebanon sarkar tarlan danin Israelin Hezbollah abeina wang khan mi zathum somkwa palivel an thito a an zinga somriat le pathum chunau pangan ni mi sangkhat za somthum vel an hiam bok Israel hian Hezbollah horal thuam le tompuk tam tak Lebanon chimlama antichia ani Hezbollah ho khan Israel main battle tank Merkava te chu Russian anti-tank missile Kornetin an lo chuve rep tho mai video anti chuakani Israel liam wangin mi sang ni don dam do ina enkol mek an ni civil mi som pahni thito in som pakhatan bo mek US sipai pasari an thito a liam anom nual bok US Israel chuan Iranian sipai sang thum don an thito thule Iran in dolong somli pathum an ka pil to thuan chua Iran nero chuan mi sang khat somli paruk thiangin na reporta IRCS chuan mi sang khat zathum somthum pahni thito angin atar langa Human Rights Group te chuan mi sang khat zani panga vela
thiza thi an da thungani US chuan an bomber B1B Lancer B52 Stratofortress le B1 Spirit te man non le atumin na lang mek RAF Fairford UK a an ron thleng le tanwal mai mania US in B1 le B52 a mang khan Iranian boruak ka ro an rel ti anem nget kan ti thei ome boruak khima chau man an ni thin wangin UK chuan Iran beinan Daigo Garcia man kha arem ti lo zeta an nuwa rem ti le in defensive atan chau ala ti ram UK hian West Asia lama aircraft carrier pahni atir donem ti angai tu mek bok UK hian HMS Prince of Wales deploy tura ni somvel ngai thin chu ninga chunga pe man turin Royal Navy te thuwa pe ni tramero ala ti taw dewa UK tran puina kan ma mo lo indona hian ne na kan changmek ma se UK ron chet tum dan hi kan lo hrenga nge ati HMS Prince of Wales kian ton singruk sanga vel displacement anaya B-35B stealth fighter somthum paruk aphur thei anti-submarine helicopter Marlin HM2 le achidang po aphur nual mai ami sona zirin escort vessels pahniatanga pariat vel le nuclear mang submarine pakhatin anzui thin UK hian aircraft carrier pahni anaya pakhat zok chu HMS Queen Elizabeth tani social media vela Iran chuan leya fighter thona lem anziak chopa chu US Israel khan atakemotin ankap ti te adara hethil hi IDF in video anti chua Iranian MI17 ang tak alan atangin aron om chawa ma se independent US Israelin thona lem ankap ti fin fiana omlo chu ba ka target kap turin radar satellite tracking te manania US Israel ral thuam abuai thut te ni lo chuan target attack omlo ka arin omlo Trumpan Iran abe na thlop le thlop lo chungchanga US sineta Trump thlop tu te somnga pathum somli pasari in anlo chak to a ninga ni kalta khan House of Representative chuan vote la vele in Trump thlop tu te bok chu vote jang hi som pakwa jang hi som pani in nan chak hei hian Trump pa chu atipor zual chho hle mai thei US Congress a hian Senate hi upper house ni in state tin member pani thawan neya an va in member za anom lower house hi House of Representative tinia ring omzat be chanin seat bitukania seat zali somthum panga a om tuna hian member zali somthum pani anom meka seat thum ma ol kumni tramani US le Israel chuan Iran ram chunga special forces tir lutin an uranium enriched te vachu sak afu angem ti an ngai to mek nin Jerusalem Post chuan a report ani Iranian regime chain si borua katanga ti mai thei ani melo Trump point ground incursion nei mai angai tua ta ut mek ground incursion om chuan Iraq le Afghanistan angkha mule thei kan ni Iranian Supreme National Security Council chuan indo tan til laba khan American sipai an manual nin an soile ta a senkom chuan propaganda mai ani thuan puang Tehran marlama albors tang bula F-15 fighter Iranin akap ta anga social media vela video dar chu fin fiana aumlo senkom point hei hi thudik lawani thua puang Trumpan Eastern Mediterranean Sea tura atir mek USS George H.W. Bush aircraft carrier hi US Nimitz class aircraft carrier nung berle somnani French point a aircraft carrier ropui nuclear mang Charles de Gaulle chu Eastern Mediterranean Sea hian a deploy to ti kan threvek ome US le Israel ten an be na chu Iran hian operation True Promise 4 kaltangin an la chang ve zela ma se don le misai la kap chuak klem ta deuh stock nei tam lo wangin a in ren nge nakina thlo chu atan ada thari kan thelo US le Israel hian Iranian missile le drone an chu chetam hle tak tak ni te poina lang an puan dum po kan thevek toang Iranian President Masoud Pezeshkian chuan an then omram an be te laka ngai damadila Iran an kap na sa te ni ngut lo chuan ka to lo an tum thule Iranian Leadership Council lailok point arem ti thua puang
ngai dama deal nu loka Dubai airport chu Iranian drone ina be Qatar point Iranian ballistic missile alokap tlabok Iran thu soi hi rin ngam a har ti alang Pakistan nen in an nan nei India chuan that chuin Iranian long Iris lawan chu Kochia chol aphal saka Iranian lom thua soi Persian Farsi tonga Shahid ti hi riat puitu witness ti nani he drone hi Shahid aviation industry siamani kumsang hi som pakhata khan American drone RQ-170 Sentinel chu Iranian cyber warfare unit 10 an kap tla mai he drone hi Shahid aviation industry chuan anjir chiam ta a reserve engineering mangin Shahid 171 Shimok le Shahid 191 Sheikha te an siam chuaka Shahid drone masaber anni soidan then khata chuan Shahid drone te hi Israeli technology Anton Deva Iran siam ni an soibok Shahid drone hi metar thum le point nga vela sainin a wingspan hi metar ni le point nga ania delta wing anei delta wing chu triangle ang deuh tha hi ani maya Tejas Typhoon le Rafale tha ang hi ni delta anti na chan chu Greek alphabet horopui letter palina hi delta tinin triangle shape ang tak ani wangani puak thei thil ke ji somnga vela paya an siam na material a hian thil mantlom plywood foam le thil dangten mangtel 15 horsepower piston engine amanga atho chua tan tira hian booster amang ve fowa anua booster chu lei tuifin riata atlathin satellite le inertial navigation mangni in akong le target tur chu computer kalplangarwat sa vekkani satellite signal achiat thut chuan abuai ve thei Russia point Iran phalnain Shahid 136 ang deuh chia Iran true Asiama US point low cost uncrewed combat attack system Lucas drone chu Shahid 136 reserve engineering kaltlangin Asiam bok tun indona a po manani Ramlian US le Russia te point an siama tang hian Shahid hi athatho khatang tirin thei Iran chuan Shahid component patam tak chu Ireland Switzerland Germany Austria Spain Canada tia Turkey le ramdang atangin ala lut thin an kutchuak component an mangtau thobokani tunin dona a Iranin apan nasat de Gulf ramte ti boy tu berchu Shahid 136 kamikaze drone hi ani adang amanglo kan tilo kilometer sang hi chuang thok thein darkar khata kilometer za somriat chuangin a thok thei Shahid hi US dollar singthum sanga tanga singa manvel ani tlang pui Shahid 149 Gaza hi Shahida chuan alian bera in en thak na drone ani in en thak na na man Shahid drone ala umnual bok Iran hian nitin Shahid drone chi sang zanga vel chu asiam chuak theyanga yani defense analyst then khat chuan Iran hian drone trim hi singriat chuang chu akolan ring tu man chiang takin an thailo China po hian Shahid ang tak anei dai to thakhata sing chuang an siam chuak man ten tia kan thailo Shahid ang tak feilong 300 di hi US dollar sing khat man vel chawani sunflower 200 long M9 le ASN 301 tepo Shahid drone an ang le India point Shahid ang tak Cessna 150 abuai puimek World Defense So 2026 WDS 2026 sakhan RNC kilometer sang khat ani thule warhead kg som ni panga tanga kg som nga apai tur thu anti lan kha China le Russia kumsang ni som ni pakhata khan China chuan Iran rama kumsom ni panga chunga US dollar billion zali invest turin Iran hi inremna anei puidai to Iran hian chumlo chatlovin China a oil athon lut ve thungang ti en anin rem Human Rights Group lian te point tun naya Iranian protester tele Iranian regime soi sel tu anre chat theinan China hian Iran nena facial recognition le surveillance technology changkhang tak apenge ni nan soi China hian ral thuama indo adu lo astai lani lo aru kasum le paya tranpui technology transfer ral thuam thal le thil dang ti vel chu a hobby ani Pakistan a hian a chiang
missile component le spare part te supply a hypersonic missile technology po Iran a hriat ngai ni in US intelligence te chuan an soi Chinese GPS ti mai la satellite som thum panga mang Beidou 3 chu Iran man a phal sakta ni Iranian drone le missile tam tak chuan Beidou 3 an mang ta Israel tan Beidou 3 chu be a har ta sot an EW system te chu GPS ti buai tura duan an ni deuh fur si hei hi Iranian missile le drone ten target an chut fu fo na chan pakhatani GPS hi kumsang khazakwa somsari chowela US duan nin satellite somthum pakhat amangani West Asia a US thunai na chut chiat hi China tan mal somna ni a investment ti zong ngai toin investor le sumdong lian ten Gulf atangin ram himzok Singapore lama insonte anril ruk ta utlom Russia chuan hein dona hian Iran nena Gulf rama US based te bitum thei turin intelligence alo petrin dia soyani US indolong le fighter jet vel dan te po alo thil thin nin Washington Post chuan ata lang fu taka target kap turin satellite tracking US indolong te jet dan le radar data te hriat angaya hetiang ti thei tur khopin Iran hian satellite anga toklo puitu anom Russia le China Ukraine wara Iran hian Russia nena drone tam taka pe a technology transferin sahit 136 chu jiran tru ti in Russia hian a siam bok on lenona lapakhat nobody loves you ti a I'll scratch your back and you scratch mine ti ang deuh kha ani indona mun chu Iran ni ma se a indowa te chu super power ten ni indo malokin Netanyahu chu kan prime minister Modi chuan Margaret Feren and Baradar tin avapom nol kha ania Iran hian alo thlirenga India in oil anei lo nan a che zui don ti soite a zeldin thu mai ani Strait of Hormuz si Iran oil thon chuana pui berani veti renonila a customer lian ber China nena oil a thon na kong berani rei tak a khar thailo mai thei China point hong turin anor na viau thei USian helai kong atlang thei nan hian ma alamek bok social media le media dang te point thil hi an soi war lutuk fawa mi pui ngai tua na an ruai koi fo mai ngai thatu te en tu te nga du wanga di fo mi hringten thut hin thong kan ngai ven tian ria India hian emergency laya mantur strategic oil reserve alanga viawania Strait of Hormuz atang nilo Cape of Good Hope lama tangin oil hi athon chua thei amanero ato lekang kuwale meziala sum kan se khre chuang lova oil leinan chuan kanin sum deuh te pon yang chu kan hrisel na atan ala thazui alawan ma hawa lo thon na awanga oil lama lo phili viau te hi Christian tha ti atan chuan a in melo ani na taka chuan oil in chu awang hian keima ni vek hian a hun main oil man kan ti to dai thei pathianin rem arwat ang ti rin ngam na ne na phi chung lo kan zirangai lo nga lutuk te hi omzia nei lo thil thleng tura pathian ruat hi chu a thleng tho State of Hormuz si lo khar tareng po ni se India hian US rek na tur huamin Indian stand oil an ngei ai chuan Russia a on le mai don ein do na hi US wang ani mewa wangin ni som thum aya tam hriat thiam na dang po Trump hian ane thearin baka US in ramdang oil ale le lawa India at huwa nei lo Putin aril ru amin thei lol lawa wanga Trumpa in lulin na mayani chu wangin ilau thong lutuk lawang thon ni thei jok chu LPG jok hi ani a lau thon ilau thong ang katilo India hian a LPG mamo za asomriat atanga somriat panga vel hi Qatar Saudi Arabia UAE le Kuwait atangina lalut bera China dota LPG lalut na saberani tun naya US atangin alalut tam tial bok India hian oil angin emergency laya mantur LPG da thatna anei thatok lo kar ni thum dai da thatna ba ka nei lo ti ke pilar data alanga West Asia Gulf conflict hian oil ai main LPG lama India angong na theizok angong don katilovania India hian LPG hi US le ramdang atang point alalut tam zual theinga yang kong khar pakhat ain khar hian
kong khar dang a in hong ve le fo ania thil hi ngai tua thui lu tuk chuan om thei le thleng thei atam hle mai ma se tun huna chengila thilom dan sir chiang peila nakin chu nakinin ron thil ro se